Kumsi bentaban pensuk ikinong nya truk kajela, bagkumjur uban penstat ikurkom trikam jungki, Kamegalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association, Maktoda, Ribhoy Unit, Hakishpotorik Mnailur Acharpsan, kala play pajba ik office trikam jungka Bernihan, Ribhoy District. Yakani ka office trikam lawan men play pajba adu ba Moslander Marngar, President Rangba ka Association, harangkat kecingin lang ka kong sngirtila kongset ke traitrong, nalar kiwe pat kinangalam, nalar kidikot ka Association, kiban nakaleng ka district. Habakran nagari ka sngi, nagalyang uba lumlang maunay, beri President Borim Joko Maktoda Ribhoy Unit, ulang ba kecingyo banbu ikani ka office hakatik benta, kalong kecing mentoy ginong nya trok, bat kumjo ikitray gali, bat kan persngaan syusyu ikiporlok nong nya trok. Ulang ba bunsin kinong nya trok, kicu syat hombor bahan ka Porsche hagi benta khaput, bat kumjo ikibenta ka Bernihan, kamtam kikerdap kibajulum kajana bian, kibabun hakani ka than. Kamdai ka office ka bangi sibu kan kum ke kerja sindrom dan kumbaong no kano ka kedit ka baong karu sudah andre ngangai pagana-kane ka office ngila bansay ya gino gismbay dan gino gijimbet na mata jing kamay kaji bat na mata kalawai gikot gikti jongi jingbo kajing jongi kumka MC todai ka office kajingnya berkat nado ko sedang I play president namba bela simkia bani bela pressure renga ba pihak yo ya ka office hage time burni namar kajingdan jab office kanlong ba pinerat na mata ki khot jogi ki basa leben namar nge ni ketika kadai area ka ya hak ka border area ni to ko Assam ni to ko ni tai ki khot jogi teng ada ni syak penting lah si thai Assam syak thai Assam namar pengi dai ban perhap ki mar ki mata la ne ban kit ki khau la ne ban kit gino ki zikit jogi teng ni ju syak penting ki thai Assam Telenba jing ka office kami rapi ki driver ki bakit mar la ne ki bakit ai gino ki zikit kram dabu gino ki zikit rai perfect ki mar ki papatwai lengba jogi ka truck assistant lengba jogi truck lengba jogi driver kila man papatwai marbam mardi sagi thai saga state ke jogi ane saga district ki jogi manla ki district kumsa west kumsa po jaitia kumsa po nakidang sedang habire berkene nang liang jomane office rai kan hapsim kia kumna ban pensuk ban pensai ban pet ngor ya ka jing sim ya ka jing jogi try kali ban ki driver kali apa ki endo atiluti sim hakane ka jep ko banta ngai sipone ka jing jogi try kali ban kinongnya kali publi kisam mi ka jing bol ki jing kamar ba ngai ihi dalagi kmat ban ngai yo ihi dalagi kmat namar la jelai pala box kumngi kilong pa ki badan ngne ni hap husia de lagi khol jogi bagi like ki box kamar ni ki kena di drugs la lagi kali jogi kiang ka girot surat ipun se ni salute ka mobile kitip kali kitayar adu impniang ro ki sasai ni satu ju sasai ni satu agini kena bunsel la dengi la par ki dei kena di drugs kada jingdon kada ka jangane ka office ngangai bak nangne na office kan pengor yang jinge jadi driver ke bay kedo publik di Batiak mit namar dalawan napo west sini kan napo sini kila thai kila yo thia pembayar driver timbia snow show yang kejing satu lan ke keno no drai ke jingdon jogone office ngangai long steel thia driver ane long kum kata ka kejong security mah ane long di bodyguard ane kinja security di mana ada bat pek namata ya ki driver truck bat ya ki nonya truck tunjuk bat ya ki truck kejing dan kene office kalau kejing kru namata ni ki bobo kali bat ki ba tray ya akam habede berkam be kit kamba namata kamai kaji kejungi kejing dan kene office kan long ro ba pinang ne manila ban pek ya kene kejing habede bat kaya kayang kejungi yang litis sikit Katba nagalyang uba Moslander, ula kuntu ban maham tang gi para dekot nongkit kam, bat kumju iginongnya, bakim dai ban penlong igi office trikam, kum kecakale sngoba, handai ban buram bat penokam hak eka kumbalatmu, nakabanta ban ajeng syakri gi porlok nunya trok, bat kumjuru yak try gali. Kani ka office kani ka jongi, lada kani ka jongi, kamut kani ka office kan trikam namta jongi na. Kani ka office kam dai namta jonga. Katray kam tang namta kato kani nanikinga.
Kadai ka kuah ba kadai ka office kita ban ken ba kadai ka jongi. Kadai ka jing penlong jongi kadai ka ASEAN. Ka jing long yang teli jongi kadai ka ASEAN ni salah ban peli ya kadai ka office hani. Ya ba kadai ka jongi. Ngakan tu ya pi so ba what no misuse lani pendan kam bakla ya kadai ka office. Pi balik tu ya kadai ka office. Hoi kawai kadai nam ta ki syak tombol. Kabaan Nyimla banlan, ngam om babaro ko kidongnya kali bagi try jongi kidei kiba da om sutiaru kadi ka ketin ka basniu. Ngan om lo ka ketin komik kidong ki kartu kadni kidongnya kali bagi try jongi kidei kiba komik. Kidi khot jongi wei po wei la interview kidei kim poi. Kata da bit kana. Don ki banta kiba artayo ki poi. Don tikten ki shibnayo ki poi. Ndai bagi yak mon ki yak soba. Kadai ka syak katam. Da datang ki shupet lakini kiwe ya kabala ka juki namaru nong ay bala umap lara pipoi selentang sekretaru wa ay bakit na kiwe tata kade ka jinglak ka jonga te katno ka jing sinulong ka bensin baki kun kikti ka kumigi kun bayi nasan yala ujong uhnmen yala ujong para abagi phone ki sinodik ka kani ka jing im ka ba patay ka pasniu ku ong balumla minta labun mo ka jelay di jing sniu ki bahar kom masurok ki dik ki klish pang shpang Henry minta adalah poi sesani syabar jalali lei syakhabar jalali lei katno ka jing sodik ka jing ka jing sim juki dengan ngai ba ka jing dot nyo ka office katlo ka wei na ka jing ai sim ka jing so shkai ya ki bayi ngasem ya ki lok ya ki kun kiti ya ki kimi ki pa ya ki para ya ki men jong gitu kinong nyatro ki try tro bat kinong buntro ko kunju Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya